perasaan saben pare para maghrib aden te bukaan along polong akan di keluarga sambil terong engi akan menggugah selera kafe senga ngecas ngala sekedar cenyak punya sebatas untuk mengelang lapar ngiring sunnah untuk takjilul fitri dalam panah memang saya patut etendei mun apuka noro aki nabina mapetala yang juraki ada erbi korma cema kama nyindu nase du banci tak ning onga sulit toju bila atarawi bulan pasah setahun sekalian banyak berkah cepat kosong ma banyak amalan berjemaah zikir wirid terus stop terlima kita maghrib apu karok cenen karena mangken det ngodeten kaptana beben pereng korokoan kena di kopina nes mangen sete dung romana mes malem mes padahal kembung bibu obuna ya masih ya pada noro apuka sapa kesap kala cukup kena pikok leka jeli beli coko pita apa sa bu ambui ngirep este edelem ajoka niat aki ceki nyare tarawian santa karena banyak bila lanceng surana kada nyemak sok pengkeng sakoni orenga tingsa singkat ya sinta surana tapi kompak saben malam banyak jamaana bede lambat deteng para marea ampun telat kejeng isa kita mare tora pojer po narakaan telole tortocu coma ngalap ngatana es campur kasangkaan soro ngaji demun telasan aku tasbi neng bun ada kemarin sopu tedung ceke kol empat nyaman ongku tak ngerasa lapar bentelka ya tore tedung mulai pagi na kengas tete jepas lalai atina perjenga bulan pasah maksiat ambuati asapora dalam solat iman tingkat hati tak kaputo pasa nabi pangiran semalolo lakona situng dua pensetan tore tretan semangat ibadana bak lombaan solat sunat etiap